uyu yarari mu bari bayoboye special force muri Bwerimana muri bwere ubu ngubu aya masaha akakaya dore nacyandika akakanya baramutikuye deja terminé filime yizinze byarangiye umukobwa w'abandi ahubwo niwe mbabaje so twavuga ngo rest in peace twavuga ngo rip kwere aruhukire mu mahoro mahoro se yarari mu mahoro ko yarari mu mirwano agabo ngo nta gahunda yo gusubira inyuma bafite amakuru mfite nuko urugamba ishobora kururangiza abaturage bazabwera Imana muri kwikorera intwaro muzizamura hehe fete ngo intwaro bamaze gucekira intwaro bamaze gucekira baziguhaye nawe menya wayobora agace runaka nabo biyemeje ngo mpaka ngo bararwana mpaka ku firimbi ya nyuma mpaka ku mwuka wa nyuma mpaka bashize bashaka yo bahamagara abantu bagomba kubazanira ibikoresho babegereza ibindi bikoresho yavuga ngo mpaka bashize kuko kugera ku ntego byo ntabyo reka twongere tubasuze cyane rero tubifurize igicamusi cyiza igicamusi cy'umugisha mwebwe mwese abakunze Jeune Official aho mutwumva muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bikihagera muzajye mu notification ibabwira ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro muri rusange turi mu gicamusi cyo ku munsi wo kuwa gatatu birumvikana turi tariki 18 z'ukwezi kwa 9 turi mu mwaka wa 2024 muri iki gicamusi rero nta kindi tubazaniye na amakuru agezweho ndetse akomeye cyane akaba rero ari amakuru y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyemera nkubwire ko aya masaha imirwano yaciye ibintu hano mu nkengero z'umujyi wa Goma ibintu byakaze ibintu byamaze gufata indi ntera uburo tuvugana M23 imaze gutwika imodoka ikomeye cyane imwe mu modoka ziraswa ya FARDC bigenza bite bibereye hehe byose na makuru tugiye kubagezaho icyo usabwa cyonyine nukuba mu byukuri hafi nugukurikira cyangwa se nukubana natwe muri iki kiganiro hanyuma ariko ku rundi ruhande tukagusaba wowe utwumva utarakanda subscribe gukanda kuri subscribe hanyuma kandi ugakanda no kunzogera kugira ko dushyizeho ikiganiro uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba twinjira muri studio cyangwa se twamaze kuba duterekaho ikiganiro muri rusange hanyuma rero abatwumva muri ku mugabane wa Afrika abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane wa Amerika no mu bindi bice bigiye bitandukanye ku migabane igiye itandukanye reka tubabwire ngo ikaze ure neza sina makosa meze neza fight urakomeye meze neza cyane wabonye ko ibintu byamaze gufata indi ntera ibintu rwose byahinduye isura nituvuga ngo byahinduye isura mumve ko rwose kabaye Bwerimana ngo abasirikare ba FARDC bari guhunga ku buryo ngo amato yabaye make abaturage babuze uko bahunga ubwato babuhariye abasirikare no bari guhunga bavamo nyuma yuko ngo aribo ngo M23 ishobora kuba yageraho ikabakoramo umusiri bari guhunga bimeze bite icyitwa mu miliseneri hari ahantu nakoreka twinjire mu makuru mu buryo burambuye nte kujya mu mfunyapfunyi kuko nubundi ndabizi ko byose muraza kugenda mubikurikirana gatanu kuri kagenzi kako hanyuma rero utarakanda subscribe ndakubwiza ukuri kudakora subscribe no guhomba byo ku rwego rwo hejuru sema ko duhere Sake duhere Minova duhere muri Sake reka twinjire rero muri Sake duhere hano muri Sake amakuru atugeraho rwose turimo guhabwa na drone zacu zizewe 100%. Sine makosa aremeza ko imirwano yaramukiye hano muri za Sake akaba ari imirwano yatangiye kuva mu gitondo ahagana ku isaha 2 z'iki gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatatu tariki 18 z'ukwezi kwa 9 2024 iyi mirwano ikomeye cyane ikaba isize M23 itwitsemo imodoka yari yikoreye imbunda cyangwa se imwe muri za modoka n'ubundi bagengamo imbunda zo mu bwoko bwa artillery cyangwa se zo gusheringa sharings cyangwa se zisharinga nyine iyi modoka uko zahagurutse zerekeza muri Sake ntabwo ariko zahiriwe no kuba zagaruka zombi imwe ikaba yasigaye hano muri centre ya Sake abasyaga inyuma ubu tuvugana rwose birashoboka ko abana atangiye gusyaga inyuma niba urugamba ubu tuvugana rwose urimo kugenda rurangira gusa ariko tuje muri studio urugamba n'ubundi rugikomeje sina makosa
tuje muri studio urugamba rugikomeje. Ni urugamba rwatangiye mu masaha y'isambiri ariko hamanza gukorwa cya kindi bitwita sharing cyo kumanza rwose baransa amasasu aremereye cyane mwabira bice M23 igiye iyoboye. Ngo turavuga hariya mu Kamadimba mu Makawa ndetse na za Kimoka. Ni mu buryo bwo kugira ngo boroshye urugamba bajye kwinjira ari uko bamaze kunetraliza imbaraga za M23. Ni muri ubwo buryo bamaze gusheringa bamanura imodoka ebyiri zikore ibi bibunda birasa mu ntera ndende. Ubwo si ibi bibunda bita za Katyusha bya bine n'ubundi biba bifite iminwa irenga iminwa 40 gutyo igiye itandukanye. Ni bibunda biba biremereye birasa ibisasu biremereye. Abantu bazi muri Sake muri rompo hagati izi modoka zakomeje umuhanda werekeza Kirorerwa. Ubwo ubugiye hehe ubugiye haraza Kimoka uburi kwerekeza Kimoka ariko n'umuntu urimo urasatira kwinjira muri za Masisi yo ngiyo muri territoire ya Masisi yo ngiyo territoire ya Masisi bawayinjiyemo deja byatumye ariko izi modoka zitarenga iyi Sake ngo zisohoke muri centre ya Sake dore kuko urabona yo winjira muri Sake iyo winjira muri Sake uturutse hano Goma kugira ngo isohokemo winjira hari mu muhanda ugeze za Kirorerwa hari ahantu harimwe akagezi nakagezi gatoya wambuka. Izi modoka uko ari ebyiri zamaze kwambuka aka kagezi ziparika hangaha noneho babirindura izi mbunda bazerekeza hehe hejuru mu Makawa. Papa si yabagiraga ngo basheringe urumva basa n'abajijisha M23 ariko abagenda ibutaka bari bamaze kugira ute bari bamaze kugenda bari advancing. M23 yamaze kumenya yuko abambere bagiye kugira za Kimoka. Abantu muzi ahabaga defense ya mbere urabona uturutse aho bita ku rupangu hari ahantu habaga barriere y'abasirikare ba FARDC habaga n'ikigo cya gisirikare kinini habaga iyo barriere kuhanyura wamanzaga watanga amafaranga. Hari barriere y'abazarendo ndabyibuka neza cyane. Abambari bari bamaze kugira hanga ba FARDC ndetse na coalition muri rusange. M23 kugira ngo ibagote neza ibashyire muri O icyo twakwita nka O inyuguti ya O yari yamaze gusa nifunga umuhanda mu nguni zose. Ikimara kumenya yuko baje bo batangiye gusheringa n'ubundi umugambi wabo wose M23 iwufite. Ikintu yakoze yahise ifata abasirikare babo urumva ihita ibashyira muri uyu muhanda ariko ngo uburyo bari bateguye urugamba bamwe babaga iburyo abandi bakabibumoso ariko mu buryo bateguye urugamba mu buryo bwo kugira ngo barase izi wazarendo neza bagombaga kuba urugamba rutangiye bagahita bafunga impande zombi zigasa n'izifunze bakubaka iyo O. Nuvuga ngo abari bari mu buryo n'abari bari muri bumoso bo babaga bari kurebana imbona nkubone ariko hakaba harimo kugenda basa n'ababisikana bari bakoze icyitwa parallel basa n'ababisikana urumva uko kubisikana ngo kwaru kugira ute kwaru kugira ngo nk'igihe baramuka ari benshi baje bari muri uyu muhanda kugira ngo abo mu ruhande rw'iburyo bataza kurasa bakabarasa abagenzi babo bari mu ruhande rw'ibumoso ariyo mpamvu hagiye habamo kugira ute kubisikana kugira ngo nimba nibura yarasuye imbere uri mu muhanda isasu bibera itahinguka ngo rifate na mugenzi we uri hirya y'umuhanda. Iyi strategy ngo ni strategy yabakoze yaje kubahira kabisa urumva ngo kuko bakoze igikorwa navuga waruyoboye urugamba hari yavuze ngo ni igikorwa kinyamibwa rwose urumva ngo ni igikorwa kinyamibwa. Ibi ngibi rero byabaye nyuma yuko izi modoka zakomeje gusheringa zimara hafi minota 25 ziri kurekura ibisasu. M23 nta gutinda mu masaha y'isa 3 n'igice imwe yari imaze kwitwika. Imodoka ya mbere bari bayishyize hasi yari imaze gushya yari imaze gukeka muri za modoka n'ubundi zari ziri gukora icyitwa sharing. Ari imodoka ari intwaro byose byashyanye byose nta na kimwe baramuye. Abasirikare bagera muri 6 bari muri iyi modoka bari gusa n'abayikontorora. Umwe washiraga amasheringa n'undi wagendaga akontora avuga ati rasahanga hagira gutya muri iyi ntera mindura n'iki byose nabo bose ntago bigeze ababona rwose rwaruruca abantu n'abari bayigaragiye iruhande bagiye bari kuyirinda ntago bigeze baharenga ikintu cyabaye noneho iyi ya kabiri yo iyi ya kabiri yashatse kugira ngo isubire inyuma
urumva iyi modoka ya kabiri ishaka gusubira inyuma naho M23 burya yamaze kugera umwa hasi nubwo nayo barashika igisasu giturutse hejuru kure ariko no ngo advance zayo zari zamaze kuhagera zari zamaze kwegera imbere ho gato ziyegere zikwireba gutya ibintu bakoze ngo bahise bazirasa mu mapine kuko izi modoka ngo zari zo mu bwoko bw'amakonvoy Land Cruiser nabo Land Cruiser zihambirwa mu ibibunda bahise bazirasa amapine kuko ngo bari mu ntambwe 120 urumva bari bazegere kandi niba bafite imbunda zikomeye haraza za ba mudahusheri zazindi zirasisasure rinini hariya hari abasirikare fighter ndabagutuye hari umusirikare wa 23 nguri yawe menya ngo bari kuvuga ngo menya ari umumisionere bashobora kuba bakuye ahandi mu kindi gihugu ngo bari kurasa ngo nk'abanya Israel urumva niko baraye FARDC ari kuvuga ngo wagira ngo ni Israel iri kurasa ngo kuko ngo buryo bari kurwana imirwanire yabo ngo ni y'abanya Israel urumva M23 byahise bikora iki yahise ifunga uyu muhanda yiti ukatinga babandi binje za kimoka babaye nk'abagize ute nk'abaguye mu kamashu urabona imbe bayiguye mu kamashu ntabwo inyagamburo iyi mbunda nyuma yuko bari bamaze kurasa imodoka yari ihari urumva imodoka ikaba itakigiye umushoferi icyo yakoze yavuyemo arirukanka ubwo se kuki batamurashe bamwihoreye icyo bari baryamyeho ni imbunda yari iri muri iyi modoka niyo bari bakeneye cyane iyi mbunda nabo ntabwo bahise bajya kuyifata kuko bumvaga yuko FARDC bashobora kuba hari abandi bari hafi barekereje yuko hari umuntu ushobora kwinjira muri imodoka ngo akuremo iki kibunda bagahita bagira ute bagahita bamurasa abantu baba bafite ubujyanja reka rero bano bari za kimoka nabo batangira kumva yuko izi modoka zari zisa n'iziri gusheringa bamaze kuzirasa komisheri bari babahaye bati izi modoka ni mwumva zitakirasa mumenye ko byakomeye namwe ubwo nta yandi mabwiriza muramukirindiriye muhite mukora iki muhite mwanzika mu withdrawinga mu rwose mukubita umwanzi bumvishe izi modoka uko ari ebyiri zitaki imbunda zari zirimo zitakirasa nabo suko yarasa barayarekura koko barayarekura icyo bita kuyatunga nabo bababwiye ngo noneho bya bindi twababwiraga ngo murasa amasasu buri wese arajya arasa nk'amasasu 10 ngo hano urasa 8 buri wese barayafite bayarashe ngo bababwiye ngo buri wese ujye urasa bitewe n'ubushobozi bwawe uko wumva wifite uko wumva ushobojwe ibaze aho M23 yari kugikurasira umusirikare ikabona kimurashe mu mutwe ariko ikamwongeza mu cyo bita enchaînement amasasu 5 mu gituza byari danje ni ibintu byari byahinduye isura na n'ubu ngubu urugamba ruracyarimo hano Sake turi ku isaha y'isa turi ku isaha y'isa 6:40 ziri gushyira saa 7 na n'ubu ngubu urugamba ruracyageretse urugamba ruracyarimo urumva bivuze iki bivuze ko FARDC ngiri kumanura ibikoresho urumva ariko ngo byagera hano abantu bazi aho urabona avuye Bambiro yuri kuva Bambiro hari umugezi ugeraho mbere ko winjira muri Sake ni ikigezi kinyura kiri munsi y'umuhanda byageze aha ngaha kuri uyu mugezi ibifaru bari bamanuye byo mu bwoko bw'amatobrende baratekereza uyoboye urugamba baravuga imodoka ebyiri zirahasigaye intwaro ziremereye zirahasigaye ibi bifaru byo byaramuka bimanuye nabyo bikajyanwa ko natahira mu mvuto we aravuga ati mwe mubiretse tugiye kurwana iy'ubutaka tugiye kurwana bari mu y'ubutaka na n'ubu ngubu hamanutse abasirikare bagera muri 400 bagiye gutanga musahada hano muri Sake tubafitiye ubwino ariko M23 amakuru dufite muri babandi tumaze kuvuga yuko bari bashyizwe mu kiswe M23 ngo hari ukuntu yabasigiraga akantu kakayira ako gucamo kibusamo ariko ubu ngubu ngo nta nako yabahaye yavuze ati nimwe mwishize mu kamashu nimwe mwizanye mugomba kubiryoza ibi bintu mwakoze uyu muriro mwacyanye reka tuboteshe muwumve fayita bakubwira ko ngo mubanyuze aha ngaha n'uwarokotse ashobora kuba ari inkomere ari kugayagaye uyu nguyu rwose iyi mirwano turacyarira yivu turimo kubikurikirana mu kanya gato rwose turaza kugenda tubabwira ntago turi vuye muri studio n'ubundi tutabahaye update yuko ibintu bihagaze wanyemera sinema ko nkabinjiza muri Minova hano muri za Bweremana muri operation idasanzwe tugezeho rwose naho iyi operation rero cyangwa se iyi mirwano iri kubera muri Bweremana kugira ngo abantu mudukurikiye muyumve neza ntabwo ari imirwano turi buze gutangira uno munsi ni imirwano igiye gusaba ko dutangirira
mu minsi 3 ishize. Inete zanjye ntabwo zirimo zirareba neza, sinzi impamvu. Ntabwo urimo urareba nk'imbonera kure. Inete zanjye mwuka byaramo niba ari ikibazo cy'iki turebe. Zijya zimfasha gusoma neza. Ngo ni imirwano tugiye kureba cyangwa se tugiye gutangira mu minsi 3 ishize. Ubwo amakuru ari kuvuga ko ngo haherutse gufatwa amatekwa abawegina, umubare ngo bari hejuru y'abawegina bagera kuri 5 bafashwe bakafatwa amatekwa na M23. Aba bawegina rero ndagira ngo nongere mbibutse ko ku bantu mujya mudukurikira mutajya muhwema gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Jeune Official, murabyibuka ko nigeze kubabwira ko hari indege yamenye abawegina bari gukabakaba hafi muri batayo. Ubwo urumva nimvuga batayo bari hejuru hagati ya 500 na 600 baturutse hariya mu by'ukuri mu Burusiya ndetse na hano muri za Romania. Gusa ariko icyo tuzi cyo nuko uyu mutwe wa wegina ubarizwa hano muri iki gihugu cy'u Burusiya. Aba wegina rero bakimara kugera ahangaha, amakuru mfite atari ivumbi nabashe kwa ntohoza nikuriye muri drone zanjye zirimo hejuru hano muri FARDC, aravuga ko ngo aba wegina bamwe muri bo ngo barwanye intambara ya hano muri Ukraine ndetse ngo banarwana na hano muri za Centrafrica. Donc muri make ikintu kijyanye na experience mu bintu bijyanye n'intambara ni ibintu byabo, nibyo ngo babamo. Umugane wa muvandimwe hano za Musaza ati nibyo tubagamo, nabo nibyo babamo ibintu byo kurwana. Aba babogina rero ngo baje ngo ari nk'aba efasa cyangwa se ngo baje guhanagura cyangwa baje gukuraho urugamba, ngo bari baje kururangiza. Nico babazaniye hano mu by'ukuri muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku nshuro ya mbere rero abambere ngira ngo n'umunsi bamanura haraza Minova sina makosa. Iyi nkuru nitwa twaye breakinze turavuga tuti abawegina babajyanye hehe haraza Minova. Bivuze ngo bagiye gutangira gukorera hehe, gukora hano muri Axe za Bweremana, Minova za Muremure, Ndumba n'utundi duce tubarizwa hanga muri Axe. Nyuma rero yuko abawegina bagiyeyo ngo hari abatawe muri yombi, ariko batawe muri yombi hatabayeho imirwano ikakaye cyane sina makosa. Kuko ngo abawegina nabo ngo papasi ubungubu bakimara kugera harasi n'amakosa ihene mbi nta wizirikaho inziza, ngo bahise batangira gutekereza ku bintu bijyanye n'amabuye y'agaciro, kuko basanze ari byo biri mu mutwe wa bano ba South Africa. Zino ngabo za South Africa zo mu mutwe wa Sadeke basanze ari byo bibereye mu mutwe ko bari kwishakira amafaranga n'abarundi n'abaki bose. Ikintu cyitwa imari, ibuye ry'agaciro hariya nico kiri focus, nico baba bajya ku rugamba bari kureba. Yego. So aba wegina rero bakigera hariya nabo bamaze batangiye kumva ba South Africa ari kubivuga mu ntamatama yuko ngo amabuye y'agaciro ngo ari byo bari gushaka hariya. Batangira kugenda barya runono bati imare niramuka ihageze tuzamenya aho bagiye kwikura natwe twe twayizana. Aba wegina rero bataye muri yombi sina makosa. Bivuga ko ngo amakuru nakuye muri izi drone zanjye ziri muri FARDC ngo bakurikiye aba South Africa bagiye kuri patrouille, ariko ngo bafite na gahunda zo kujya gushugurika amabuye y'agaciro. Ubwo aho bayashugurika simbizi, nabyo ndaza kubikurikirana ndabimenya. Aba wegina rero nabo kuko bari babinetse bigira abantu nyine bafite experience mu rugamba, ngo nta wabamenyera, ngo barakaze nabo bakurikira aba South Africa. Aba South Africa rero bamaze kumenyera hari uturira tumwe na tumwe twapanya, bamaze kutumenya bahise bagira gutya bayoberwa aho banyuze, kumbi badeviye ntibanyura aho bagarutse, abandi bategereje barababura. M23 ihita imenya amakuru ko aba wegina bari muri ibyo bice, irakumanukira ibatega ikintu cyitwa ambush, irabagotagota mu gihe basa n'abari kuvayo. Mu by'ukuri ngo babuza abagabo, basanga M23 yabashize imitutu ku mpande, bameze gutya nta kintu na kimwe bakora, bahita bamanika amaboko. Aba wegina bahise bamanika amaboko, M23 ibatoragura nk'iri gutoragura iki, iri gutoragura isana. Urumva sena makosa. Ngabo aba wegina bafashwe matekwa. Ntabwo rero mu by'ukuri uyu munsi sinzi niba nako gahinda karimo, kuko imirwano yabaye kuri uyu munsi iravuga ko ngo aba South Africa ndetse n'aba wegina nibo bari muri affront muri attack, muri advance part, nibo bari mu mirongo y'urugamba. Iyi mirwano ngo impamvu yazindutse iri kuba ndetse akaba ari n'imirwano ikomeye cyane,
ni imirwano ikomeye cyane my friend, nimbabwira ko ari imirwano ikomeye cyane. Iki kintu mucyumve, ni imirwano ikomeye cyane. Impamvu rero uru rugamba ahantu rwakomeye nuko ngo bari gutekereza ko ngo aba bawegina bafashwe matekwa, ngo ntabwo ngo barabajyana kure, ngo bafungiye hano, ngo M23 ngo ishobora kwifite ngo ahantu ifungira hano muri za Mushaki. Bagatekereza ko ngo rero ngo M23 ngo aba bawegina bafashwe ngo baracyari hano muri za Mushaki, ngo niho M23 iri kubahatira ibibazo. Urumva? Yego. Uru rugamba rero rwabaye kuri uyu munsi cyangwa se rukuba magingo anga n'ubu ngubu hano muri Minova, rukaba ari urugamba rufite objectif zigera kuri 2. Ngo ni intego zigera kuri 2. Urakoze cyane. Harimo intego yo kuba bibaye ngombwa bibashobokeye bakubohoza uyu muhanda Minova Sake. Iyi ni ya mbere. Iya kabiri ni ukubahoza, ni ukure ukuntu babohoza izi matekwa cyangwa se aba bawegina bivuga ko ngo bafungiwe hano muri Mushaki. Ariko birashoboka ko ariho bari, kuko nabo ntekereza ko ubutasi bwabo butakwibesha cyane. Birashoboka kuba ariho bari, cyangwa rero ko nanone bakaba ari no gukekeranya. Birashoboka byose. Ibintu ni bibiri. Ikindi rero sina makosa, impamvu wumvishe no muri Sake urugamba rwakomeye, bari kurwana hano kugira ngo M23 hepfo nibaramuka bayiganje hano muri za Bwerimana. Bese bahugire hamwe. Iki gihande cya ruguru kiteye kumanuka gutanga musada. Niyo mpamvu ubu tuvugana uri kumva neza mu by'ukuri n'amakuru yo kugenda agaragara ko ngo baje gutanga musada, bari kohereza buri kanya special force za FARDC ngo nazo zirambutse ubwato zigiye gutanga umusada hano muri Minova. Ntibigutangaza n'ibinashoboka, nuko indege zo mbona zisa naho bamaze kubona ko ntacyo zishoboye. N'indege wakumva bazihagurukije, nazo rwose wakumva zihagurutse. Iyi mirwano yose n'amakosa drone zacu ziri harazi ratubwira ko ngo uko imirwano yatangiye, ngo mu by'ukuri ngo aba South Africa ndetse n'aba bawegina n'ababambari ba FARDC, ubwo ndavuga abarundi ndetse yewe ngo nabo twakwita ngo ni wazarendo, ubwo nivuga wazarendo muhite mwumvamo FDLR, ngo nibo bari kuri affrontement cyangwa se affrontement. Ubwo urumva ko ni ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri advance pata. Hanyuma FARDC ngo hagiyeyo bake, abandi basigara he kuri atirari. Abasigaye kuri atirari ngo bumvisha urusaku rw'amasasu ngo ni rwinshi cyane muri biriya bice, kuko ngo isasu ririmo riravuza ubuhuha. Icyahise kibaho ngo ubwato bwose bwambuka buva hano bwerekeza Igoma, bwose ngo babukabye. Nta muturage uri kubona ukuntu yambuka, ngo abasirikare ba FARDC babandi basigaye ngo nibo bari kugenda bambuka bisubirirayo bari gutoroka urugamba. Ubu tuvugana urugamba ari kurutoroka Siramako, bari gutoroka urugamba. Ni nyuma yuko twari tumenyereye yuko izi wazarendo abarundi FARDC aribo binjira muri attack cyangwa se cyo bita advance pata, aba mercenaires bakajya muri sharing. Ariko ubu ngubu byahinduye isura. Bavuze ati ubwo turi kubona ko mwebwe kwataka bikomeje kugenda bibagora, reka twebwe ari twe twigira imbere tujye guhangananira M23 yigiza akaraha kajya he. Noneho mwebwe murakora iki? Murayamukora icyo bita sharing. Bo ngo baheze muri sharing baheze muri sharing, no kuri kwimana bari muri atirari. Ariko ni mu buryo bwo kugira ute bwo kuba ngo FARDC n'amakuru nabwo yo fighter ngaruko bavuze yuko amafaranga aba mercenaires bahembwa ari menshi, badashobora kwemera kujya bajya imbere ku rugamba, aba mercenaires bibereye inyuma. Urumva aho aba mercenaires rero nabo bategetswe kujya bajya imbere, ahubwo izi FARDC mu buryo bwo hari cyo bita mu rurimi rw'igiswahili kufariji, mu buryo bwo kubahumuriza. Bababwiye ngo none mwebwe ntago turavuga yuko muvuye ku rugamba, kuko byagaragara nabi, kuko nimwe banyagihugu, nimwe ba patriote, mwebwe mugaragare ko muhari ariko nyamara mudahari, kuko muri sharing kugira ngo uzarase umuntu ari muri aterari biba bigoye kuko aba ari kure yaho urugamba rukubera. Kuba wakoresha nka drone ikagenda yikoreye nk'igisasu ikakibatura hejuru ariko nyuma yuko iyi FARDC yumvise ko M23 yakije umuriro muri Bwerimana iri gukubita itababarira abambisenere, yavuze ati none se twakwicara muno tukajya gushiduka ko M23 uburyo tuyizi, uburyo igenda, uburyo iguruka, ko ari igihe twajya gushiduka tugasanga badusanze muri uyu mujyi muri centre ya Minova, badusangamo ko byatubera bibi byarushazo. Ngo abambisenere bageze haraza Bwerimana, FARDC iri gusheringa, ariko ngo nyuma y'iminota 35 bategereje sharing barayibura.
guhamagara bakaba byatese n'ibiki ati mwebwe mukomeze mwatake twebwe tubirimo hari ibintu turi kumanza twaringaniza naho rwose FARDC ibyombo babuze sinyari ibyombo byabuze Bose. sinyari ntabyo bakiri kubona ku murongo bayabangiye bangingata bafashe ariko mu kanya gato hari inkuru itugezeho ko ngo hari special force ya FARDC n'ubundi ngo yambutse ngo igiye gutanga musahada sinzi niba ari anakonda cyangwa niba ari abahibu ariko icyo nzi cyo rwose ngo musahada yo n'ubundi ngo bagiye gutanga musahada urumva ko mu by'ukuri ibintu ntabwo byoroshye n'aka na gato bitewe n'uko rwose hariya ibintu bikomeje kugenda bihindura isura kuko iyi navuga ubu bwato ni ubwato bujyanye abasirikare ni ubwato buhagurukiye ku poro ya Gituku abantu murahazi rwose hari hepfo za Gituku ubwato bwose bupakiye abasirikare benshi cyane ntabwo ari ubu bw'amabote ni ubwato bunini bwo mu bwoko bwa Emmanuel murabuzi cyane hariya mwebwe abantu barahuza Goma murabuzi ni ubwato bupakiye abasirikare ba special force ubwo turavuga babandi bo mu bwoko bwa Anaconda urumva ngo bambutse bagiye gutanga musada nyuma yuko abari basanzweyo bari kujya bahurira bari kubisikanira nabo mu mazi dore yuko bari kwambukira Gitembo kuko Bweremana Minovaho ntabwo ubwato bwagerayo bitewe n'amasasu ari kugenda aca mwakiriya kirere ahubwo ikirere bari kunyuramo bari guturuka ahangaha za Gituku ubwato bukabururukirizaho bita Gitembo bakava Gitembo bari kuzamuka bita mu Cibwe abantu murahazi ibyo bice bagafata noneho umuhanda ugize ute ugiye Minova mu centre baturutse bita mu Cibwe ariko ubwato bw'abasize bita Igitembo so urumva yuko FARDC rero hariya nayo ntabwo imerewe neza n'aka na gatoya nyuma yuko rwose M23 nayo ni breaking news icyo mbabwiye cyo sinamako ntabwo turi buze kuva muri studio tutanabahaye update ngo tubabwire uko ibi bintu bimeze breaking news turaza kuva muri studio n'ubundi tubabwiye uko bimeze ahubwo reka tugende tuvangamo n'andi makuru kuko ndabona hano dufite amakuru menshi cyane banze n'abakubiti breaking news hari special forces ziturutse imushaki zambukanye za Karuba baramanutse bagiye kugwa muri Shasha ubu ngubu wa musozi wa Karuba umanuka za Shasha umusozi bawugeze igati baje gukora iki guhangamura ariko ngo harimo n'abasinayiperi naho urabyumva mu rucabana kurasira muri metero 100 n'ukayoberwa ukabona isasu urakubirindurira guterura gutaye mu kilometero nyamara fighter bya bintu twarabivuze baratangira ngo nyamara ngo ubunyamakuru mushaka kuba mwaburitse ngo mugiye kuba ngaba commanders igihe twabaherezaga iriya map y'ukuntu M23 ishobora kwinjira Minova ikabirindukana za Budondo ifata za Mucibwe iyinjira ara za Bugurube na hano za Nzuro ariko ngo mubireke ko muri abanyamakuru ngo muri abayobozi b'urugamba nagiye mbona muri commentaire ko bagenda bavuga ngo turumva ngo mwigize ba Makenga sinamako ibyo bubyihorere reka twikomereze kuri inkuru ibihugu by'ubumwe bwa Burayi ubumwe bw'Uburayi bwamaze mu by'ukuri kuvuga kuri ibi bihano bimaze iminsi bitanzwe na RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iki gihano bakatiye abagera kuri 30 iki gihano kikaba ari igihano cy'urupfu ubumwe bwabo rero bukaba bwagize icyo buvuga kuri iki gihano cyafatiwe aba bari bagerageje cyangwa se bashakaga guhirika ubutegetsi bwa Kisekedi Chilombo mu by'ukuri mu minsi yashize ubumwe bw'Uburayi bwamaganye ibihano by'urupfu urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruherutse gukatira abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Kisekedi mu mezi make ashize y'uyu mwaka urumva abantu bagera kuri 37 nibo uru rukiko rwakatiye igihano cy'urupfu barimo abanyamahanga 6 bahamijwe ibyaha birimo ubwicanyi iterabwoba gutera inkunga iterabwoba no gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko urumva ibi byaha bifitanye isano n'igerageza ryo gukura Perezida Felix Kisekedi ku butegetsi ryayobowe n'umunyekongo wari ufite ubwenegihugu bw'Ububirigi Christian Malanga
ibiro bikaba byarabaye tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024. Urwego rw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi rushinzwe ububanyi n'amahanga tariki ya 16 z'ukwezi kwa 2024, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, rwategetse ko rutemera na gato igihano cy'urupfu inkiko zo muri Kongo Kinshasa zikomeje gukatira abantu. Rugaragaza ko kibambura uburenganzira bwo kubaho. Iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyambura ibihano bamaze iminsi bari gufatira abantu hariya muri Kongo, ngo ni ibintu ngo bwambura abanyekongo uburenganzira bwo kubaho. Urumva, rwanasobanuye ko umuryango uzakomeza gukurikiza bwasobanuye ko uyu muryango uzakomeza kuganiriza ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo buzashyire mu bikorwa icyo gihano butazashyiraho igikorwa mu by'ukuri, ngo icyo gikorwa cyo kwica ngo batazagishyira mu bikorwa. Urumva, mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo RDC yasubijeho igihano cy'urupfu cyari cyarahagaritswe ubwo Joseph Kabila yari agitegetse igihugu cya Kongo muri 2003. Nicyo gihe rwose iki gihano cyari cyarakuweho. RDC mu kugisubizaho yasobanuye ko biri mu rwego rwo guca intege ibyaha by'ubugambanyi bukomeje kwiyongera. Muri make ngo impamvu basubijeho iki gihano ngo kwari kugira ngo bace intege ibyaha by'ubugambanyi bikomeje kugira kwiyongera hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabyibuka ariko ahanini byagiye bibaho kubera M23 yabotsaga igitutu cyangwa se rwose yakomezaga kugenda ibahangamura. Gusa twumvishe ngo umuryango w'ubumwe bw'uburayi burakomeza kuganira na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ni Kinshasa kugira ngo barebe ko iki gihano bafatiye aba bagabo bagera kuri 37 kitashyirwa mu bikorwa sina makosa. Dukomeje no muri Rucuro naho ntabwo twigeze tuhatangwa, naho twakurikiranye amakuru y'ibiri kubera hano muri Rucuro. Mu ijoro ryashize muri ka gace n'ubundi twabagejeho mu masaha mu gitondo kitwa Marangara habaye imirwano yashamiranyije n'ubundi abarwanyi ba Janvier ndetse n'umutwa M23. Amakuru atugeraho nuko ngo bamwe mu baturage bitaje kuborohera cyangwa se bataje kugendekerwa neza n'uru rugamba cyangwa se no guhangana kwizi impande zombi, bakarongo bahasize ubuzima, abandi bakaba bakomeretse. Sina makosa. Urumva ko ibintu ntabwo byoroshye naka na gato muri rusange. Ntabwo byoroshye naka na gato rwose, ibintu bikomeje kugenda biba bibi hano muri territoire ya Rucuro. Ariko nsimbukira Rucuro uvuye ngo nsimbukire n'amasisi. Simbukira amasisi nta kibazo, tugenda tubihuzahuza tugenda rwose tuvamwe tujya handi. Byose ni ugutanga amakuru, byose ni amakuru. Iyi nkuru ngeze waka kanya siyo iraremereye. Ni ikibonke, ibintu byahinduye isura. Bamwita Esengo Justin. Buretse gato cyane ndagira ngo ndabona buretse okay. Bamwita Esengo Justin. Uyu yarari mu bari bayoboye special forces za FRDC muri Bwerimana. Ubu ngubu aya masaha akakaya dore na cyandika. Akakanya baramutikuye ngo yitwa Esengo Justin. Yo nuko nyine nuko bigenza. Turi update akakanya nta masegonda. Nababwiye turabaha update hano kumeze nk'abari live, turaza kugenda tubaha update.
vandi ko mbona M23 abantu bafata udupunchline rwose mbona M23 yisinze itsinda ibintu byamaze guhindura isura ko izi wagina bitarazigwa amahoro ariko ngo nabo biyemeje ngo mpaka ngo bararwana mpaka ku firimbi ya nyuma mpaka ku mwuka wa nyuma mpaka bashize mpaka ku mwuka wa nyuma M23 bashaka yo bahamagara abantu bagomba kubazanira ibikoresho babegereza ibindi bikoresho yavuga ngo mpaka bashize kuko kugira ku ntego byo ntabyo bagabo ngo nta gahunda yo gusubira inyuma bafite amakuru mfite nuko M23 urugamba ishobora kururangiza abaturage bazabwera Imana muri kwikorera intwaro muzizamura hehe za Karuba kuko ngo hari abadepye urugamba rumeze nabi ruracanire fata ngo intwaro bamaze gucakira intwaro bamaze gucakira ubazi guhaye nawe menya wayobora agace runaka M23 yisize insenda nyamara menye ibyo twari turi kuvuga ejo bundi menya rejo turi kubabwira uburyo iranzira ishobora koroha cyane mu buryo bwo kwinjira muri Goma menya nabo barayitaye mu gutwi ubwo twabivuze bakadutemeraho ibisinde ariko M23 ngo papa si yawo breaking news mwamenya yuko hari hejuru za Nyamatovu naho ndavuga na za Buragiza M23 igiye kwamanukana abasirikare babandi ba kabuhariwe mwabimenya abagabo bikozeho abagabo ngo bagiye guhora niba ari uguhora niba ari ukubohoza niba ari ukugira ute aba bikozeho mwamenye ko bagiye gucuncumuka za Karungu amakuru murayafite bagiye guturuka za Muremure amakuru mfite FRDC bagiye kwitangatanga icyo bita kwitangatanga mwamenye ko M23 igiye kwinjira za Nyabibwe igiye kwinjira nta mananiza kivuye amajyepfo bagiye kuyinjira ibintu byamaze gufata indi sura kambe ngiye muri Masisi ngaruke ndi kubabwira ibyizi gahunda uko ndazifita imbere yanjye injiramo Masisi rero naho fight ukuntu byifashe naho rwose ntabwo ibintu byoroheje ntabwo bazarenda bakomeje koroherwa n'urugamba ni mu gitondo cya kariso naje mbabwira abagira muri 22 muri 47 bari baje kwimura inka za General Mayanga ko bahasigaye wamenye ko abandi bagera muri 6 nayo imirambi imaze kuboneka waba bamaze kumenya ko mu baguye ahangaha hari na wa mukoloneli wafashe umukobwa w'abandi wari ugiye gushingirwa akamurongora nawe yahaguye wamenye ko yahaguye ubu wa mugore ubu wa mukobwa asigaye arapfakaye bwirumba nabuzanye wa mukobwa arapfakaye akakanya koko akakanya bwirumba nabuzanye amakuru drone zanjye ziri kugenda hejuru ziyakurikirana babwire se n'amazina ye bamwitaga Colonel Taifa uyu mugabo rwose nababwiye amakuru ye muzi ko yabaga hariya za Busakirwa muzi ibyo yakoze byose umukobwa wari wigiriye kwa mugabo wagiye kurongorwa reka mbivuge gutyo gwese hari asimbivuze neza ngo uvuze ngo wari ugiye kurongorwa cyangwa ugiye gushyingirwa kanze mvuga wari ugiye gushyingirwa ko ndabizadukurikirana kuri abati waye ku kantu ntaga bari sawa wari ugiye gushyingirwa sinababwiye buryo umugabo yategereje agategereza umugore n'umugore agaheba umugabo yahuye n'uyu mukobwa akabona ni mwiza akamwifunga sinababwiye inkuru abakunzi bacu bagiye batwandikira batungiye muhaye ibyumweru 2 abandi tinge muhaye ukwezi abandi atuko byagenda kose nta kurama kudapfa ntagazamara umwaka urumva bagenda mutega iki iminsi uyu munsi rero byarangiye iminsi yashyizweho iki akadomo muri 22 nababwiye mu gitondo cya kare bari barashwe mu mugoroba muri iyi ambush M23 yabateze kugira ngo batajyana izi nka za Mayanga nubwo M23 itazikeneye abantu bumvisha ikintu M23 nuko izikeneye izi nka ahubwo nuko ari wo mutego ifite ku buryo ishobora kuharasira abazarendo benshi ndetse na FARDC bo kuza kugira ute kuba bagombora izi nka kuko M23 bizikeneye iba yarizamuye za Kagusa ibara zijyanye za Kirorerwa ni ibice 23 abaturage baryama bagakuramo imyenda yose umutekano ni full umutekano ni munange mugani w'abagande urumva ariko M23 ikikwereka ko ari zinka ntazikeneye ahubwo ikeneye ba nyirazo niho bacungira nk'uko ubwota amasimbe naho byakaze sinamako ubwota amasimbe naho byakaze
byakaze ntiwareba ibintu byahinduye isura byabaye rwose ibindi bintu nibo bagira abayazana reka nawe reka nze naho turaje tuhinjire. so urumva yuko rero n'uyu mugabo bita Taifa ni umugabo rwose wari uzwi hariya za Busakirwa hariya za Manamu arazwi cyane hariya za Rubari yarazwi cyane. uyu mugabo nawe ubu ngubu deja termine filime yizinze byarangiye umukobwa w'abandi ahubwo niwe umbabaje yifunze ariko njye rero uyu musore uyu mukobwa twavuga ngo rest in peace twavuga ngo rip kweri aruhukire mu mahoro. mahoro se yari ari mu mahoro ko yari ari mu mirwano ntabwo yari ari mu mahoro yari ari mu mirwano. ubwo rero urumva yuko n'Amasisi ntabwo byoroshye na gato. ni nyuma y'uko Masisi ku zone naho b'abasirikare ba Musheku bajyanyweyo baracyatinya ngo kujya ku rugamba da nyuma y'uko bagiyeyo n'ababyeyi bari bagiye bayoboye no bitazabaye bakaraswa. sinzi wambwiye ngo bari gutinya kujya ku rugamba ngo ntabwo ngo bari bamenyera kurasa ngo no kiriya kirere ntabwo bari kwirukanka nk'imbunda bakazita bakagaruka nta mbunda bazitaye arega na kiriya kirere ntabwo bakizifaye aho da urumva ariyo mpamvu nayo 23 hariya iri gukubita iri kubangura. so urumva yuko rwose Masisi nayo ntabwo ibintu byoroshye na gato. hanyuma rero amakosa twerekere ibwota Masimbi ubwo birumvikana hanze ya Afurika twigiriye hano mu gihugu ubwo si mu Burayi ku mugabane wa Burayi aho Ukraine n'Abarusiyana n'ubu ngubu rwose rucyambikanye. mu minsi yashize twari twumvisha amakuru yagendaga acara cyaracicikana mu binyamakuru agaragaza ko ingabo za Zelensky cyangwa se ingabo z'Abarusi za Ukraine zari zirimo ziragenda ziganzura cyangwa se zigenda zigarura ibice bimwe na bimwe zibyambura ingabo z'Abarusiya za Putin. hanyuma n'amakuru atugezeho nuko noneho kera kabaye Putin cyangwa se abasore ba Putin ubwo navuga ingabo z'Abarusiya zamaze gufata kamwe mu gace cyangwa se zamaze gufata bimwe mu birindiro bibarizwa muri uyu mujyi mukuru w'iki gihugu cya Ukraine ndetse nanavuga ko ari n'umurwa mukuru w'iki gihugu. aha rero hakaba yitwa ngo ni Donetsk. Donetsk bamaze kwafata agace. Biro bikaba byamaze kwemezwa n'ikinyamakuru ubundi cyandikira hano mu gihugu cy'Uburusiya kigaragaza ko hari amafoto yagiye hanze abasirikare ba Putin cyangwa se abasore ba Putin barimo baragenda bazamura amadarapo cyangwa se amabendera muri ako gace kari hano mu by'ukuri muri Donetsk bamaze kuba bigarurira. urumva ndimo ndabyumva. hano rero ndabona inkuru irakomeza ivuga ngo Ukraine ituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 10,500 miliyoni 10,500 kuba bari bake nuko nyine ni hatoye uzi ngo ni Kongo. Ukraine ituwe na miliyoni 10,500 abanyarwanda baba barusha ubwinshi se ibihumbi abanyarwanda ubu bageze hafi muri miliyoni 13 niba atari 14. hanyuma noneho rero ngo umuji uri mu birometero 4 uri nko mu birometero umujyi wa Donetsk birometero 4 uvuye ku sangano ry'imihanda ako gace bafashe ubwo mujyi bafashe ngo uri mu birometero nka 4 uvuye ku sangano ry'imihanda ya gari ya moshi. urumva ngo niba ari ngo ni Tsukurika ubwo abantu baza aka gaciro ka Tsukurika ahantu hari uyu muhanda wa gari ya moshi rwose ni nko mu birometero 4. urumva ko ni ahantu bafashe heza cyane hagomba no kuborohera kugira ute kuko babona uko bazana ibikoresho cyangwa se batunda ibikoresho. ariko ko hari numva Amerika iri kubyira Uburusiya na Ukraine ngo bakore sesere sinzi ngo minisitiri w'ingabo mu Burusiya ngo yaherukaga gutangaza ko ingabo z'Abarusiya zari zikomeje gukura iza Ukraine mu birindiro by'ubwirinzi zashinze muri Ukraine cyangwa se muri muri Ukraine ngo ibirindiro ngo ahantu ngo bari barakoze ibihome by'ubwirinzi izi ngabo za Ukraine zari zarakoze ngo ingabo z'Abarusiya zagendaga zibataganyuramo. niko hano mbona rwose barimo kugenda babitangaza iki kinyamakuru cyabivuze gusa ntabwo iremeza amakuru yifatwa ry'uyu muji. uyu mujyi bwo ntabwo baremeza ko afashwe. izi ngabo za Ukraine zo za Putin zo usibye iki kinyamakuru cyabiporopoje kikavuga ko ngo cyabonye
amadarapo bayashinga yuko ingabo za Putin zo ntabwo zirabishyira ku karubanda ngo zivuge ko uyu mujyi zamaze kugira ute kuwufata. urumva iyi minisitiri rero yasobanuye ko mu masaha 48 ashize urumva FARDC igisirikare cya Ukraine yishe abasirikare cy'abarusiya cyishe abasirikare ba Ukraine bagera kuri 475. urumva ko ahantu naho hari kugwa abasirikare benshi cyane ngo mu masaha 28 gusa abasirikare bagera kuri 475 ba Ukraine bari bamaze gupfa. Iby'intambara rero njye mbona ari hurizo rikomeye. Ejo bundi turumva ngo Ukraine ngo yageze mu Burusiya ngo yafashe uduce twiza cyane turi strategique. Ejo wakumva ngo Uburusiya bwageze muri Ukraine ngo rukora ibintu bikomeye cyane. Tukibaza none akabyo nandi kukubwira nyine Amerika ko itagiye babyira ngo bajye muri CCRF. Basa nkubaze nuko babonye yuko abahiga ubutware batabarana. Hanyuma abantu bagakomeza banakubwira ko urumva ngo ahangaha ngo Ukraine yanahahombe imbunda zigera kuri 5 zirimo M77 yakozwe n'abanyamerika, M77 ubwo siko turi buyitera banditse M na 7 zigera kuri na 7 ubwo ni M triple. ubwo niko hari nabyita ubwo ngiye nta murabizi rwose ibintu by'igisirikare ubwo abazi zo mbunda murabyumva nazo ngo izigera muri 5 bazihafatiye izi mbona zikaba zarakozwe n'abanyamerika. Ibi nashimangira ko buriya nyine ubwo Amerika ifite ukuntu nayo iri kugenda isupportinga cyangwa se ikaba iba ariyo igurisha intwaro iki gihugu cya Ukraine cyangwa bakanazibahaye. Uko urugamba rukomeza muri Ukraine niko ingabo za Ukraine nazo zigaba ibitero mu ntara ya Kursk yo mu Burusiya. gusa minisiteri tariki 16 Nzeri yatangaje ko Ukraine imaze kuhatakariza ibihumbi 13,800 kuva tariki 6 za Kanama 2024 ibihumbi 13,800 ngaho ahantu hari urugamba bindi byose rwose ibihumbi 13 by'abasirikare. ubwo subwo ahubwo hari kurwana bahi ubwo ahubwo avuga ngo tumaze kubona ko Ukraine ituwe n'ibihumbi miliyoni 10 n'ibihumbi hejuru. ubwo subwo izo ngabo ziri kurwana zimaze gupfa ko numva ziruta umubare w'abatuye. ntabwo baragera kuri na miliyoni 1 niko urumva se urebye none se abagabo ni bangahe? Abagabo bamaze gupfa ibihumbi 10. none abasirikare ni abagabo gusa. none se ko ureba abapfuye ubu ngubu rebe n'igihe intambara imaze abona abapfuye kuva kuri tariki 10 na zingahe. 10 na zingahe ni ibihumbi 10 na zingahe na 400. ndi kugira ngo ibi bihumbi 10 na bingahe ni igihe yatangiriye. ntabwo byoroshye hano muri Ukraine. turavuga ibindi rwose tureka ibindi ariko hano muri Ukraine urugamba rurakomeye sinama. ariyo mpamvu nkunze kukubya fighter Afrika bamaze kuyishyira mu kwaha. navuga ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika bamaze gushyira Afrika mu kwaha basige bayifata uko bishakiye. niba Ukraine n'Uburusiya bashobora kurwana bikagera kuri iyi level ingana itya urumva ariko M23 yo nk'umutwe udafite n'abasirikare bagera mu bihumbi 10 urwanira ubwigenge bwabo mu gihugu cyabo noneho atari n'igihugu kiri kurwana n'ikindi ugasanga ari kugenda babakoma mu nkokora ate ngo ni CCRF babasubiza inyuma babakubita hirya no hino bikanabagiraho impact zikomeye. nge niyo nanavuga yuko ibihugu bikomeye cyane byo ku mugabane w'i Burayi ndetse na Amerika nta n'igihe bizigera bigira ute byumvikana bitewe n'iki hari urwego byamaze kugeraho buri gihugu cyiyumva bitandukanye ni Afrika aho bakubwira ngo baragufatira iki ngo baragufatira ibihano. twumvisha Uburusiya ibihano bafatiwe amafaranga yarari muri banki y'isi yarafunzwe. twasanze Uburusiya uwo bita Vladimir Putin yasorewe inzandiko zo kumuta hehe
muri yombi. Twagiye twumva ibihano byinshi iki gihugu cyafatiwe, ariko urabona ko kuri bo nta impact bigeze bibagiraho. Ariko muri Afurika kubera nyine ari ya nsira ngufi buri wese azagacaho urukoma, usanga badufata uko bishakiye. Urumva badufata uko bishakiye. Reba Israel na Gaza, urumva, na Palestine, reba urwego bigezeho. Twarebye ibyo uko muri Gaza byagenze, reka hagira igihugu cyo muri Afurika kibikora. Urumva, ureba umuriro bagiye guhita bagicanaho, urebe ko bataragisiba no ku karita ya Afurika. Urumva, icyo cyatse kuvuga ni iki? Nuko n'abanyafurika twakagombye kureba kure, nubwo nyine nkatwe abanyafurika kuganira kugira ngo duhuze imbaraga nk'abanyafurika bitunanira, ariko cyari icyo gihe abanyafurika bakagombye nabo kwishyira hamwe, bakishyira nko mu muryango wunze ubumwe bwa Afurika. Urumva, iki kintu bakagikora ku buryo ki umunyarwanda arumva ko umuganda ari umuvandimwe, umurundi arumva ko South Africa ari umuvandimwe, bose bakaba nk'iki, bakaba nka leta imwe ariko igizwe n'ibihugu runaka. Urumva, ndakubwiye ngo baramutse bahuje imbaraga, ari Amerika, ari Burayi, nta wayatsaho, nta wayivuga, nta n'uwagira ute, nta wayivugiramo. Ariko inyine urasanga muri Afurika buri gahugu n'umuco wako, buri butegetsi n'ibyo bifuza, ubona yuko ari byo bigenda bigira ute, bito affecta iki umunsi ku munsi. Ariko urabona ibi bihugu byo ni igihugu gishobora kwifasha cyo cyonyine kikaresista. Barakubwira ngo nk'Uburusiya, urumva, babufungiye amayira yasoraga navuga ibinyampeke bijya mu bindi bihugu, barabifunga. Akora muri Uburusiya nta impact byabugizeho, usibye wenda imirwano iri kuberayo, abantu bakagenda bapfa, bakagenda bahura n'ibindi bibazo. Ariko urabona kuri bo bagize ute, barihagije. Genda urebe Israel, ni igihugu utapfa kubwira ibyo wishakiye ngo ugikanga uko wishakiye ngo bigire ute, ngo bikugwa amahoro. Ariko urumva bano bakubwiye ngo M23 ngo mwicare mwongera kurwana turabafatira ibihano. So urumva ko rero nubwo nabo bakomeje kugenda bagaraguza Afurika gati, ariko nabo tumenye yuko batagize ute, batorohewe. Hanyuma sina makosa rero ndabona iminota yo iratujyanye, iminota iragiye. Turi gusoza twabanza tugaha abantu update ku rugamba ruri kubera hangaha rwose. None mu mirwano tugeze ku isaha y'isa, twatangiye harya n'iminota ingahe? Saa 6 n'iminota ingahe? Twatangiye saa 6 n'iminota 32 aho ngaho. 32. Ubu tuvugana none n'ubu ngubu urugamba rurakomeje. Ndabona ndetse nta hantu namwe barahagarika, na n'ubu baracyarwana. Urumva ko ibintu birakaze, bivuze ngo tugiye gukurikira operation, tugiye gukomeza kwicara muri operation turebe uko biri kugenda. Mu kanya turagaruka amasaha y'umugoroba tubaha uko urugamba rwagenze. Gusa ndabona M23 n'ubundi iri gukora bya bintu byayo. Cyo gukora bya bintu byayo, ariko ni nyuma yuko muri Goma naho abo mu nkambi ya hariya Mugunga, hariya Mugunga, Rusayo, ni hano Mugunga, Burengo na Burengo simwe na Mugunga. Nyuma yuko babahaye ibishyimbo by'ibibore n'ibifu bishaririye, bari kwinuba bakabatireka reka mwe ukavuna umuheto mwe muri kuduhereza ibyo kutwikiza, ntago ibintu mwabihereza abantu ngo babirye. Bari kubaha bya bishimbo ushobora kwirirwa iminsi 3 bicanye bidashe. Unabicane ari biziba nta kibazo, ikibazo ni n'ibibore. So muri Sake rero naho urugamba ruracyakomeje, ibintu byahinduye isura. Urabona yuko urugamba rwose nimugora dushobora kwazanira icyo bita report ya risasi na majeruhi na Minova niko bimeze. Ariko ngiye mbabyiye update yuko M23 imano y'abasirikare nta handi bagiye, ni muri Bweremana. Nyuma yuko FARDC bakwemwe akawe karenge, ngo abambere bamaze kugera za Gituku, urumva. Ariko amakuru mfite nuko nabo bashobora gutabwa mu mvuto, twaka kubyataho kugira tujye kugwa ku rugamba, twajya kugwa muri gereza. So urumva yuko ntabwo ari ibintu byoroshye na gatoya. Turabashimiye cyane rero, tuze gusubira mu yandi masaha. Niba utarakanda subscribe nyaboneka yikandeho, ukari no kunzogera kugira ngo ikiganiro cyacu rwose kicyagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba twinjira mu kiganiro. Hanyuma kuri mwe mwabikoze rwose, mwamaze gukanda subscribe, icyo musabwa gusa nta kindi kitari gukora like ndetse na share. Wakoze cyane Sirama, wakoze cyane Fighter. Uze gusura amasaha y'umugoroba. Ciao.